Shisngi hadin bagi Election Commission of India ECI kalau penbenai ketarik nak bentak election shiteng samoi 56 Gambigri constituency ke All India Trinamool Congress AITC Meghalaya unit lingba USN Sangma ubadi district coordinator haka khatn riu tri Orissa araja arpusau kalau pak dak jing ujor sa returning officer kanika constituency halor ke jing kenok bagi National People's Party kalau pen kenya ki kendon ke Model Code of Conduct kat kum ke jing ujor ke bala pak la kenok bagi nong trai ke NPP ki sam ya ki CGI sheet kitiar na yeng syaki trais nong hakaleng ke constituency kum kejing persang ban penbiet ya kinong tap vote nalor kata laong ru bawat la ke Election Commission of India ECI kalau penbenai ke tarik tap vote Henry ke NPP kadang yai betangi kini kikam daga papen pau bala sam ya kitiar syakas nong Aminda Simsang polling station number 2 wat la ke Model Code of Conduct kala trai kam lupa Ulah kenok susu baka NPP kalau buk-bun bahagi CGI sheet hajan ki jaka tap vote hakaba ke jingsam kadang ya cekman ke AITC kalau kerpat mentuklar mardor men pensengek no ekini kikam bad men penti kena baka election kan long ke bahak bad ke baklam la siliang Habatin pej bahagi ki sharp ke sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.